Ovo je rodna kuća Kočeracine. Da. Poznato je da ste vi bili u glumačkoj družini pri kraju rata u Narodno-oslobodilačkoj vojsci, glumačkoj družini koja se zvala Kočaracin. Ali isto tako sam čuo da ste se vi u djetinjstvu družili sa Kočom Racinom i da ste zalazili u ovu kuću. Ja Koču Racina znam još i djetinjstva, jer i ja sam jedno vrijeme bio šegrt kod braće Levkovci, koji su isto bili grnčari, pa smo ja i Koča Racin često išli na rupe za glinu i tako kao djeca razgovarali. Otkako sam se ja otisnuo u široki svet kao putujući glumac, izgubili smo se. 40. godine u Skoplju bila je na repertoaru predstava jedna koja se igrala na makedonskom jeziku, to se zvala Milion mučenika. To dobrotom Velje Živojnovića, ta pjesa je išla na makedonskom jeziku i onda posle predstave posle te premijerne izvedbe, kad sam izlazio iz teatra, prišao mi je Koča Racin, plačući što je sa scene slušao svoj materin jezik i rekao mi je, imat ćemo mi jednog dana svoje makedonsko pozorište. Posle smo se sreli opet jednom, tako da je on odseo kod mene. To je bila Mokrančeva ulica broj 29 u kući našeg Dimčeta Trajkovskog u Skoplju. I onda je došla policija i Koču Racina odveli, a mene su sproveli za svoje mjesto rođenja Veles. Za vreme partizanije nisam ga vidio i tako žao mi je što on ne može da se raduje ovome čemu se mi svi radujemo. U partizane sam dobrovoljno stupio, prijavio sam se u selu Žegljani i onda je formirana komanda mesta broj 3 u Katlanovu, u Rudniku. Tamo sam bio dosta dugo. Mi smo tu i ostupali, tu su se baš Nemci povlačili i dolazili opet. I jednoga dana je došao kurir jedan iz glavnog štaba i da se javim u selo Vranovci. Usput sam sreo moga druga, najstarijeg druga Todora Nikolovskog i on je dobio taj poziv i otišli smo prvo u Gornjo Količani, a zatim u selu Vranovci. Tamo smo u jednoj seoskoj kući skupili se, tamo smo našli i Milčina i počeli da razmišljamo i dođemo na ideju da spremimo komad Kako umire partizan, koji treba igrati u prvom oslobođenom gradu. A interesantno je reći i to da tamo smo našli nekoliko bugarskih glumaca koji su bežali i tako se našli u partizanima. Pošli s njima. To je bio neki Odžakov sa ženom, on je bio i direktor toga pozorišta i bio neki Slavčo sa ženom i onda su, to vredi kazati, oni su igrali u Kako umire partizan na makedonskom jeziku. Kad je bio pokret iz Vranovca, kad je pao Prilep, mi smo krenuli, ali u Prilepu nismo jer je naređenje bilo da idemo dalje i tako smo došli u Bitelj. I s vojnicima Narodno-oslobodilačke vojske koračali su i članovi te glumačke družine, Koča Racin. Preko dana je Tempo govorio na ploštadu, a uveče se digla zavesa
u oslobođenom Skoplju. Na makedonski jezik u Bitolju. A u Bitolju još? To je bilo u Bitolju. Ona ista partizanska družina koja je davala predstave u Bitolju, posle pada Skoplja došla je i od nje se je formirao naš prvi makedonski narodni teatar.